Seperti tongkol. Iya. Saudaraku, hari ini hari Jumat, sekitar 1500 tahun yang lalu, setelah David mengalahkan Goliat dan membunuh Jalut, maka pasukan yang dipimpin oleh Yosua bin Nun sedang meraih kemenangan demi kemenangan dan semakin mendekati kota Yerusalem membebaskan Palestina. Maka oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala, matahari pun berhenti dan baru terbenam ketika Yosua memenangkan pertempuran itu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Inna syamsa lam tukhbisa illa li Yusuf bin Nun, layali sara ila baitil muqaddas." Bahwa matahari tidak akan pernah terhenti kecuali ketika Yosua meminta matahari dihentikan untuk memenangkan pertempuran ketika mereka melakukan ekspedisi ke Baitul Maqdis. Turun dekat jalan. Kapan tuh selalu tuh.
Ayo 5 menit, 5 menit. 5 menit dari sekarang. 5 menit. I don't want nobody sleep today. On the ice. It's hot. I want everybody see opponent player on the ice. Look on the ice. Don't show like this. Don't show like this. On the ice. We come here to enjoy what we love. Kita datang Football. ke sini untuk nikmati apa yang kita cintai, pekerjaan kita teman-teman. Come on. We can lose. We can draw. Kita We bisa can kalah, win. draw, atau menang. But our attitude must be, come on. Tapi Must be. itu Come on. kita Must be. sama setiap saat. Okay? Teman-teman ini. Today we come for win the game. We go inside for win the game, guys. Pelatih, ofisial, pemain, sebelum melakukan pertandingan sore ini, mari kita berdoa. Semoga di pertandingan nanti kita diberi kekuatan, kekuatan, insya diberi kemenangan. Berdoa, dimulai. Selesai. Ayo, angkat bangsa, jadi sama itu berubah kamu di menit awal menit itu ya. Cuma itu aja tentang itu. Ya. Agung. Ayo, mana? Oke. Dasar. Lagi ya. Biasa. Go. Good. Ayo semua. Semangat. Ayo. Ini yang di sini. Kenapa ada di sini lagi?
dari PSM Makassar tercipta gol bunuh diri pemain Persibaya Surabaya nomor punggung 88. Salam satu nyali. Kedua berakhir dengan skor Persibaya Surabaya 0, PSM Makassar 1. Dan tetap kita berikan semangat kepada para pemain Persibaya Surabaya. Para pemain sudah berjuang maksimal, tapi pertandingan berjalan ataupun berkata lain dan pertandingan harus berakhir dengan skor Persibaya 0, PSM Makassar 1. Terima kasih sudah hadir di Gelora Joko Samudro. Dan selepas ini Persibaya Surabaya akan bertandang ke markas Rans United FC pada tanggal 28 Februari. Selamat ulang tahun. Alhamdulillah. 3 poin. Vamos! Mana 3 poin? Hei, 3 poin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga poin. The motivation is always the same. We know because the game is very hard. We come for 3 points, and I think we put everything the coach say for give the insight. We can put it inside for win this game. It's a game very hard because Persibaya have a good team, good players, but we win. We come for win 3 points, and also we can win 3 points. Tiga poin. Bravo!
but the lucky gives too much more. Come on! Kita mendapat 3 poin di kandang Persebaya. Ini kado ulang tahun untuk Bosoa Semen. Ewako! Assalamualaikum. Selamat sore. I think first I must say terima kasih. Thank you very much for our supporters. They were fantastic today, and it's very good to play away with supporters. But also, I must say that the environment of the supporters of Persebaya was fantastic. I think the environment was fantastic. So this is football with supporters. In name of all the team, staff and players, we want to dedicate these 3 points fantastic. That is the first time on the history of PSM Makassar that we win away against Persebaya. To Bosoa, because the Bosoa company make the celebrate of the 50 years. It's not easy for a company to make all this success, so we want to wish and dedicate this win. Oke teman-teman, hari ini satu pencapaian lagi buat kita. Kita bersyukur, silakan kita rayakan. Tapi setelah ini kita kembali fokus. 8 pertandingan lagi, kita fokus, kita kerja keras. Akhirnya kita akan finish di mana? Biarkan Tuhan yang atur. Jadi kita kerja keras saja setiap pertandingan. Selesai! Kecap.